لشکرکێشیya Tirkiye bû ser axa Iraqê û li devera Başîkê lêkdanevên cuda cuda bû hene û ya hemû li ser rêkeftî metirsiya manava vê hêzê ye bû ser ezmûna Herêma Kurdistanê. Çavdêrên siyasî li bajarê Akirê hatina vê hêzê bû nav axa Iraqê bi neyasayî dizanin û wiha xuya dikin hat vê hêzê bû rêtûna pêşveçûnên ezmûna Kurdî ye li Başûr û Rojavayê Kurdistanê û çendîn mebestên dî pê hene. حدود ترکا جه کو پستال عسکر ترکا لیبید hani o Türk halkında ki meşhure ko hem ke jivet zaniten hani pişto Türk hatine bu xeyre ne hatine Türk bu du sebep aytate yek çave Türkiye vilayeta Musul ya be hani ko sınırda Musul ser sınır etxo ya diye Türkiye ko peşkaftin et kurdayı ko çe demeçel rojava biçile beşile bigrite hani Türk her sebebane ziyade esas digrit Türkiye هاته که هجمون خول منطقه بسپینید بلکه دیزاین که نور در خریطه دنیا ده چه دی بخیر خوێنکارێک jî wiha xuya dike ke dema Herêma Kurdistanê li sala 2014 keftiye bin metirsiya tîra Daeş û hêrişkirina wê bû ser axa Herêma Kurdistanê leşker û welatê Tirkiye hiç helwîstek nebûye beramber herêmê û hatina wê merhemên xêrê lê diyar bin. راستی هاتنا هزید داگیرکری ترکیه بوسر حریم پاکستانی بید یا ناو خاک عراق دا بید او آریشک مزنه او دیبتا آستنگ البردم پیشوچونا حریم کردستانی یعنی متجارا مناوی هزی البرجوندیا حریم کردستانی نیه چونکه او هزه نهاتیه بو پاراسنا خاک کردستانی چونکه خاک کردستانی که تا جیر مترسیه که مزن الله رخراواتی روسیا داعش مندید او هزه هیچ شکلکی برگیری لوی خاکی بکتن. Kadireke siyasî jî wiha dibêje manava vê hêzê piştî şerê Musul dê kêşê alûtir ket û çirîskên vê jî dê belav bin. دیدنا من اگر بیت و پشتی آزاد کردن میسال اف هزا یان کو بجدار بنیان ببینن اول دوری کد کو چریس کاوی آگری همو واولات دور بری مبابگرید و مخابن با. Tirkiye ew welatê berdewam dijî dûz û ezmûna bûye li her çar parçên Kurdistanê û bi hatina leşkerê Tirkî bû ser axa sunûrên herêmê li Başîkê dê rêgiriyê li peywendiyên aliyên siyasî nava Başûr û parçên diyên Kurdistanê û berdewam jî dûruzkirina arîşan bîtin li deverê.